Anyalaki din! Ay, nagboring mo tindi kastoy. Awan pa'y maaramid mo. Ha? Kayat mo nga adda maaramid mo, lakay? Anya man hindi paramid mo ba kahit? No kayat mo nga adda aramidam, inkaglaba, ado timurong tayo, sa nga gabsoon, saan pa yan amalagto ti kabalyo? Anya laki din ba kahit? Pangasim kumamot din ah. Saan nakapaglabaan? Kat, kunamot amaburburing ka, di aglaba ka. Ay, si Kanton ba kahit? Inamang kidi di balay da tatahulyo. Ay nalakay, amok manundaytan, mapan mo manundanunan ni Tata Julio, tapno uminom kayo. Anya? Amok dagitan nga style mo, Nestor. Anya lakit din. Italag mo bakit? Alamot din ah. Saan na balay? Taintid kumutingging ka amin na sweldaw. Ken may sa, no uminom ka may. Saan mo nga inom, maging ka saan may nga amok, tararamidin may. Pag-istoryaan milaan, bakit? Nalaing ka nga rodan, ng pangasim ah. Saan ka manin nga agpakarabi iyan? Wen, bakit matumpal? Oh, si kabot gayam ni Star. Anyat gatangam. Adala ko yung dalam ti baboy, nana. Adda mano akilaw ti gatangam. Kagudwa kilo man, nana. Ken kagudwa kilo mo't laeng, alapayag ti baboy. Mala, mabiit lang tamangi kilo ak. Ken gumata mo't laeng iti 2 at 2 baytaw, nana. Apaw, uminom kayo manan. Wen man, nana. Mapan ko man danunan ni Tata Julio, di balay na. Uminom kami man. Ay katwa na, awan mo't dakas na. Lakit di, sagpaminsan. Nay, arak mat kan karni day ta imot mo, pare Nestor. Ay, wen paray. Mapanak man ita balay ni Tata Julio. Ta agshot kami man basay. No saan ka busy paray, ay tumay ka. Ay, katuan na pare. Ay ngam, agawid akpay, tay nakagpeles. Nagkapuak ngamin ije bangkag. Iso anak kapit-pitak ti kawas ko. Kasta ka di paray. Ay una. Sumarnukan tong araw din ni Jay. Inaklutoy na ito ginatang ko apulutan paray. Ay, uwan sige pare. Sumaruno akto ni Chay, madamdamalaan. Pagpanunuta kita'y ama pa na kije balayaw. Tama burburing akmatla dito'y balay. Enggam imay kamay. Wen tata, awan ngamin mararami di balay. Isa napanak nagdagas iti arak ken pulutan iti tersina ni Nada Duna. Imaya ko na. Kastaya, ay katala. Inkalutuan day taginatang mo apulutan. Tarugyan takid din ti agsyat. Ay wen tata, mangluto ak man iti sisig. Apaw? Naganasan nga'y. Wen tata, sana balita sagpaminsan lang man. Ay wen kaya, nasabat ko ni Pare Baldo itay. Isa nga inawis ko na tata. Ha? Inawis mo man hindi ka kagurgurak kakasangsangaw. Nay, apay ka day tata. Kano nagrawat iti pulutan? Anya? Wen, pudno ti kunak Nestor. Nagrawat na jay iti pulutan. Sos, saan apananguyaw ken panangichismes ngem ay naapaw. Nagrawat at talaga sika. Awan babain na. Ne, nakasukat ka. Papanamanan. Adala pa panak ba kay? Sa dino manan ay ati papanam. Apay, saan ka aya anabannog anagapoy dya bangkag? Nabanogak ngam napatag nga rod ti papanak. Siguro, mapan ka manan makiinom anya. Agpudno ka. Ay, uuwin ba kay? Inawis nak ngamin itay ni pare ni Strokait. Ngam saan ka amadanagan, tabasit laeng medye inumin mi. Kalpasan na dayay, agawid ak matla dagos. Abday ta ka manan baldo. Agawid kan tumanan anabartat. Salbag kit de. Sus, relax ka di laeng bagay. Anya lakit din aya. No anyat langak apumanaw, isumit laeng ti langak nga agawid inton madamdama. Promise ba kay?
Haramidan da ito ang kasangsango iti panaginaw. Haramidan na matan ngayon na po iti pulutan. Tata, ada ka di magpagayo? Awan, baldaw, awan. Kung naklakid di ano adda. Kas lagsasao kayo ngamin. Alaki din, uminom tayong uminom. Ano, kurang. Inaggumatang, iyayan ni Nana Duna. Dayta ka man pare. Gumatang kamutan ang arod iti pulutan tayo, tanay. May ibus mutan ti linutom a pulutan. Ay, bit man tamang kutsarak man. Ay na, nagimas at talaga yaw. Ay, nahimas na talaga pare. Tas ang arot tinaglutaw. Expertise ko ti sisig idi pa eh. Nagdurbab mutan ti awanan pain. Sa tao. Awan lang arudan abag na. Isupay matimang ibus iti pulutan. Nagimas. Paray. Sisigmanan nga rod ati alaang minton madamdama. Tas ikamad lang ti agluto. Anya paray. Nagmayat ka nagimas ka. Ha? Ay, unay mo tanda dya, Baldo. Bakit? Nabartag ka man ako nakon. Apay ayan ni Baldo. Nagrawit iti pulutan siya, bakit? Anya? Agasamanta nagado yung lutok asisig. Tiko na pulutan may. Minaramid na mutan nga inapoy. Anya? Unaklaki din no sana po no. Di bagbagada hindi kanyak. Akas dyan ito gali ni Pari Baldo. Ngampod no magayam. Katuan mat nga men. Iso nga ado ti saan nga akin kayat ken kwa na akainuman na. Nagrawat kanu ngamin iti pulutan. Ken maysa, maki kanu. Maki. Maki inumlatan. Saan ang makiambag. Iso magti ko nada. Ay una yun. Lawlawan ko na nangawis king kwanay day. One click mo din dyan pulutan may. Oray ni Tata Julio, madlaw, adi na kaya ti ugali ni Baldo. Ibusin na, ti pangpulutan. Anya lagi din. May sasyat ng 5 sobo iti pulutan. Hinton sumarunaw, pangaasiman, tasaan munton ngay ayaban ni Baldo ang makisyat kadata. Ay, talaga saanin tata. Jakbot la kaya tay. Iso asaan mo't lang ay ayaban dalandu kahit. Ure ni Daryaw, di na kaya't akainom da siya baldaw. Kastaya tata. Wen, pudno dayta, gapu iti kinarawot na iti pulutan. Iso asaan dan ngaw awisan no agjamin da. Ay, unay mga minday siya baldon. Aramidin na mga inapoy ti pulutan. Nagalas nga rin ti ugali na. Nukas di ko mga main, mangan pa'y nga umuna iti balay da, sakbay nga umay makiinaw. Ha? Ay, gam sa bagay, uray na nga na, no talaga arawag, awan lata, ay nyalaki dain. Tata. Nagrawat lang arudan iti pulutan, saan pa ya makiambag iti siyat? Kanayon madlata na makisisyak, dilagbain. Dan tulat tamat altaw yo Apay kit din. Apay manon aya. Anya man ti pagkaskas taam. Naghawid ka man na nakaslaad da di mo kayat. Dahil man nalando. Kunam lano asino. Taapay? Nasabat ko itay. At daimat na nga arak. Di na magkuno sa dino ti paginumanda. Ti insungbat na kanyak. Saan ka nga imbitado? Kuna nakit din ti awanan bain. Anya? Kat, gapulaang iti dayta, agsaksakitan tinakam mo. Anya, kalakit din baldo? Nasakit at talaga tinakam ko. Tasigod mat nga awisan nak. No kas di nga agdajaming da. Ang amitay. Kas di matintiin sungbat na. Ay, Kasla dada kasmat nga inaramid ko. Ti kas di nga imbaga na kanyak. Sa anak kano nga imbitado? Una yun na ya. ay apo, nagado aparikot dito'y unag balay baldo. Inainayon mo pa'y tawan sirsir binabanag.
No saan da ka nga inayaban, di saan laeng, period. Sana kasta nga sakit tinakam mo, bitugang kantupay. Anya, nasakit tinakam nila kay mo? Asaan nga inayaban nila do ang naginom? Wen nana, ada ija balay, nagsakit tinakam na. Ay una yan. Amok man no apay asaan da nga ay ayaban. Amakisat kadakwada. Ah? Anyat kayat yu asawan nana. Iso asaan dan nga ay ayaban. Gapo iti saan ang nasayaat nga aramid na. Iso lang nga ro ti mapan makisat. Iso kano pati kararawatan iti pulutan. Anya? Nakunak day ta, gapo ta isumot ti kanaw ni ibaga dagiti kainuman na. Nagrawat kanaw iti pulutan nila kay mo. Aramiden na kanumot asidaan. Anya? Kan maysa, nagrawat lang nga rodan iti pulutan. Pulos pa'y asaan kano ang makiambag. Isumat lang ah. Ay, anya lakit din ni Baldo. Kundi sakit tinakam na asaandan nga ay ayaban. Gayam, basol naman. Katuan, iso abagbagam nila kay mo. Ikatan dati kas di nga aramid na, kinarawat na iti pulutan. Isukit din, di pa ka-istoryaan na dito yung barangay tayo. Hoy, Baldo, Makahuy ka man. Apay aya? kundi sakit tinakam mo, asaan na kan nga ay ayaban ni Lando nga uminom no aginom da? Tagayam, nagalas mo gayam ti ugalim. Ne. Anya ka din dito nga ipagpagam bakit? Anya ka din day ta nga ibagbagam nga? Ay no, isu asaan da kan akayat nga ayaban, gapo iti kinarawat mo iti pulutan. Salbag ka. Anya? Ikatam nga minday ta nga ugalim. No kayat mo nga dalat ta mga yabken ka. Unay mat nga minday ta nga aramid mon. No pulutan, ay kat pulutan ah. Saan mo nga aramidin nga inna po iti pulutan, Baldaw? Si kakit di mo. Nikit, pudno matibagbagak saan aya? Ken maysa, no mapan ka makiinom, makiambag ka mata nga uray sagpaminsan laeng. Saan akas ta makiininom kalatan? Sakit, sikapay ti mangibus iti pulutan. Amom ngay tata, adda nang ko nga istorya ti karuba. Anya ngay dayta. Nasakit ka no tinakam ni Pare Baldaw, hindi na minsan, nasaan nga inawis nilan daw nga agsyat. Woy, tata, nasakit tinakam na, tako na kano nilan daw, asaan nga imbita daw. Saan dan nga yaban, nagapu iti ugali na, kinarawat na iti pulutan. Isukit ti kunak, tata. Husto mo't kit di tapno makadlaw, kit agnakam basay. Nasayaat ka day, no, nakam, tata. Patyam na yan. Alakit di man. Ingka magalan iti inumenta. Pagis istoryaan ta. Ay, kitwo na, tata. Isumot lang awan, mararamay. Wan nga raud. Aw, adto iti talo alimagasot ka. Kumatang ka iti pulutan, tasyak matain timang lutaw. Wen man, tata. Ramanan tamamit no niya raman tiluto yaw. Nya laki day. Oh, siga magaya, Pare Baldaw. Wan pare, siyak nga raud. Nay, arak mo't kan pulutan day taimot mo. Apaw Uminom kay sakit di manan kinitatahulyo Wen pare, ngam... Ne. Apay nga idulin mo mo't di talikod mo day pulutan na ginatang mo. Kan, sus, nakitak mo't lang arudan. Ay, kwa. Saan ko nga iduldulen, pare? Adalahan nagatel, dito yung likod ko. Iso kudkudkudok mo ta. Kahit,
Kasano ngay, uminom kayo ka di, taumayak mamay. Amo, nagsakit tinakam ko kinilan daw. Ha? Apay aya, paray. Kasanumat nga main. Saan naklangarudan ngay ayaban nga uminom, nagadupay lang ti ibagbaga na itilikikodak. Anya? Uwan pare, iso apang asim matan ta saan ka kumamat ama ipada kadakwada. Ay, saan mahit, pare? Pasensya ka, ta saan ka pa maawis ita, pare? Umdas lang amin na ito, para kada kamay. Inumun pa lang ti nanakman a tao, pare. Mala, inakon, pare, ha? Aniya. Imbagam da itakan ko na. Ay, awan Guraan na ka na jay ko nagtumay. Ay, nyay nga ron, no. Sakit tinakam na, tata. Ay, sa bagay kindi Ken may saan lang may tasyak, tinag ko naking kwa na tigas jay, tata. Ado kami, malaksid bay ko nilang daw. Ay, wan ba't kindi Laki day, tata. Rugyan tagay din ti uminom. Ganasin ta na ito'y pulutan. Tawan ni Baldo ang nagraway. Salpag na yan, Nestor. Ay, awan na talaga't nagdumaan da kinilando. Ne, agong unget ka manan asimmangpet. Apay manan. Anya lakit din aya. Addan tula kwartak ta gumatangak manmet iti arakan pulutan ko. Uminumaklatan na si Siak. Anya ka din dagita nga ibagbagambal daw. Nagdagulit kabutten aya. Na- Oh, karkarwa matalaga tirurod ko. Ni Nestor nga rood. Di nakat kayaten nga awisan nga uminom. Anya? Sana pa'y ko na nga inuman lakan o tinanakman da jay imot na nga arak. Anya laki din aya. Kat itikas jay nga imbagana, saan ka pala makarik na? Kayat na asawan, saan da kayat ti kainuman nagrawat iti pulutan? Anya? Iso ahusto lang ti kunam agumatang ka iti arak ken pulutan mo. Iti kasta, si kalaang ti agpulutan ken uminom. Anya lakit din aya? Dayta kinarawat mo iti pulutan, awanon ti mayat ang mangawis ken ka. Ay, uwan tata. Kasta timbaga na kanya kidi na minsan na nasabat ko. Nagsakit man dinagam ko kun kuana. Ay, si kakit di mait baldaw para day jay laeng agsakitan tinagam mo. Ha? Imbes nga agsakit tinagam mo, panunutem kiday no apay. No anya ti makagapaw asaan nakaakayat nga yaban. Anya? Amom nga min baldaw. Numapmapan ka iti pakiinumam. Kita amad basit ati gargaraw mo. Style mo nga min. May sasyat. 5 asubo a pulutan. Ay kituan bait. Pudno mati ibagbagak saan aya. Ay uwan ko nam. Tata. Kan may sapay. Iti daytoy akin nalakay kaon. Ken iti kinabayag ang nagsangsango ta iti panaginom. Awan pa'y napuutak ken kagimatang ka iti inumain. Kanayon latan amakin inom ka. Una yan. Anyalaki din baldaw. Iso asaan ngagsaksakit tinakam mo ka day. Panunutem ka day anaimbag, ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din!
Ay na, Donya! Pero may matarag dalagkalan din grown one. Iso nga rod, asikat inayabak amang manicure kan mang pedicure kanya. Tada ito'y ti paglaingap. Ay, expertise ko na met. Manang nanen. Katuan, si kalatan ti makaamo no anya ti bagay ti agpa-birthday iti anak na. What? Anya? Ano? Agpa-birthday ka? Ni Junjun ko, am-amaw, jay burida ka. Ay, katuan, jay pogi at teenager ka na yun ko amalabsa na makibas-basketball dita plaza. Ay, aguray ka man. Kano ay ti birthday na? Inton Sabado nga rod. Ay, kati karot ka pipintan sa na manicure, ken pedicure di aramide ken ka. Manang naneng, aguray ka man, ha? Ada ka di sa gana yung apansit. Nagchip mo tanday tapansit. Para marigrigat mo day ta. Ay, wanan niya. Spaghetti nga eh. Ay katado Fruit salad. Ay naadaw. Ada ka di litson? Damutan ati fried chicken. Ay na! Masosi no da litson. Samo, pangalngalan iti mansanas. Ay, sosi manan. Ay, aya. Ay, wan. Ay, aguray ka. Ada mo ka mabalin mo apagorderan iti litson. Aguray ka. Ited kung to no madamdamaken ka. Taawagam. Ay, wan man nga raw. Tapno mas social ti birthday ni Junjun ko. Ala, rugyanak nga rudan alinisan nagiti kukwam. Aguray ka, agpili ka iti kayat mo ay kulay, iti cutex mo. Lakay, ikanak man iti limagasot. Ano maya tili magaso? Pagbayad ko, ijay bakla ng manicure kanyak. Abay, awan na ba tiniti loan mo? Pagpalingkik day jay iti handa ni Junjun. Igatang mo amin? Ay katwan na tapno bongga. Malaikan na kun Masapul pa'y ngamin ay habungga. Tapno sikat nga road. Ikan na kun iti limagasot. Tani agur uray ni bakla. Ay nyalakid din aya. Nagadungaminan nga amo mapagastuan. Thank you, iti dito inbayad mo kanyag. Sana bali anangina. Tanagmayat madagiti ko kom. Sumilang-sumilap ko naman. Sigurado ka, asan nga tuklap ad Agusti Cutex na? I'm sure. I'm strong, I'm sure. Ay na, makatawan day ta sana matuklap. Aywan kayam. Anyang oras yung birthday ni Junjun mo? 10:00 inton Sabado. Umayak to, Ay katwan umay ka. Salad, spaghetti, lechon. Anya, atapay litson. Ay una, tapno mas bongga ni Junjun. Ay, manungay amin na kita sa gana na. Iso nga rod, akwin-kwinta amin. Ay, di ko lang nga rudan. Anasasayat no da tayo langan ti agsasango. Agparti tayo langan iti manok kapag sasanguan tayo. Tapno saan nga adu ti umay, ay sus na gastos. Agtal na ka man mo't si Kasimon. Na. Nakaplano lang arod abinan. Nakalonak pa yun. Ipilit mo manan, ti kayat mo. Kahit umanay nga rod, day ta inutang mo, apag handa na.
Anakan, mabalin ang nayunak di inutang ko. Ay katwan ante. Nayunak iti 15,000. Ne, anya iti paggastusan nyo. Di nga road birthday ni Junjun. Saan ka di nga umanay di inutang nyo 20,000? Kurang. Kano nagngina mo tigagatangan ita? Ay pudno dayta. Kat, nayunan nyo nga rod. Ay katun maitad mo ka di itan tapno mapanak agpalingke inton bigat. Ay katwan ante, mabiit laang taagbilang ak. Inton bigat. Kadwaan na ka mapanagpalingke iti saganam iti birthday Junjun. Ni daddy ti kadwamon, mama. Ay, jak kayat akadwa ni dadim. Nagkuripot. Yakpay nakaimbitar ka dagiti bisita. Dagiti babarkada ngay. Yakpay ida inayaban. Ay ketik samlat ta idan Yakpay nayaban dagiti teachers ko, mama. De, apay. Manu amin ti imbitaram aya. Aming amok, mama. Amangan mo't no kurang ton jay saganam no ayabampay dagiti teachers ije iskwelaan nyo. Kit ko naman abong ti birthday, mama. Jackie di ayaban idan. Ay, nagdagsin mo tindag ito ginatang mo, mama. Ay, san kan nga reklamo? Tasaganam amin dagita. Ay, mama. Tumagas naman dita. Sa dino, Dita pagkatangan ti sapatos. ay hagtal na ka man. An-anuam ti sapatos. Awan pa'y regalok mo eh. Nagadua sapatos mo ije balay. Daan dagijayin, mama. Igatangan nak mo tinay ti sapatos ko. Isun ti regalom kanya. Iyan anay ko lang aruden da iti kwarta. Agpagatang kamanan iti sapatos mo. Sige na, mama. Intag kita. Baring ada na kasale. Si ka Junjun tila pagkaskastusam. Nagmayat na iti sapatos ko, daddy. Naglagan nga ipag na. Nagpagatang ka man iti sapatos mo. Italaang mo ita birthday, daddy. Oh, manuman ang tigatad na dayta. 4,999 lang mo, daddy. Anya, nagnginan. Mapanak man langin makibaskibulan. Na, ay pasikat mo lang manon. Inton maumaam, agpagatang kantumanon. Dito yung manlangan nga iparabaw day talitsyon. Auwan, di tatang nga tilamisaan. Ay, naneng. Nagdakal mo tanay tayo in order mo alitso. Ado kayam ti bisita mangan. Ne, nagadumot na nagilisumangpet a bisita. Di mo pa'y kayat. Bongga kan sikat day ti a birthday ni Junjun. Ay, agasam ti gastos. Umisem ka kadi. Birthday tay anak mo. Nakamisuot ka. Tuladem day tagkat katawa litsyon. Anya, Ne, apay ngay taawan mo ting kabil daman sanas ijay ngiwat na to'y litsyon. Ay aguray ka man, tamapanak mangalay ti mansanas. Ne, ada ka mat. Oh, wala si ka? Ada ka man? Naimbitaran ka ay ha? Ay, katuan. Apay, umayak no sana ka na imbitaran. Oh, sige nga, naimbitaran ka. Ay na, sa anak laan naimbitaran. Siyak, tinagutangan ni Auntie Naning iti kwarta pinagsaganan ni Junjun. Oh, apay. Di mo ayam mo, asyak tinang cutex kadagiti kuko ni Naneng. Iso nga oray dagiti kuko na. Ket super bunggasyos. Ne, dagiti samot ang kakabsat mo, dagiti sumungad. Oh, aywan. Inayabak dagiti kakabsat ko, kan dagiti asawa da. Intugot na matan dagiti anak da. Ay, naga
Kat, adugayam ti saganan ni John John? Ninsapay nanang kung tatang mo di kibkibinan ta. Ay, aguray ka man, tayo nakagbiro kiti pagtugawan da, di ta kapay. Di lang mabain mo't na ito'y abakla. Inayaban na mo't amin na kiti kabagyan nan. Kat saan mo't nga iso ti ag-birthday. Kita umanday ta abakla. Nagaduti inayaban na kakabagyan na. Isudan ti nakapila, iji pilaan. Wan nga rod. Ay, isumat na itanadlaw ko. Manipod kalakayan kan kabakatan, aging gakaubingan. Oh, imbag tawan tintugot mo kabagyam. Mabainak mo't ang agayab. Ay, ingam aguray ka man. Nagkakalmutan na itahambag mo. Ah, kas kalagbiyahe. Sa dino ayaw ti papanam. Dito'y lang ti papanak. Pangyambagak itiyawit ko na ito'y. Oh, ay, nagdakalan nga eh. Ne, katsulitak ta saan pa'y mo't ang nakabayad niyan tinaning iti utang na kanya. Ha? Ay nalakay, kasano da ito yun? Ah, ay, di nakman kuyutan nga ipan ni Jelingad. Ay, kurang ti handa. Ay, ikit na nagadumat nga minti imay abisita. Awanan ti kanan dagiti bisita ni Junjun. Hindi ron sa matin na barangay ti imay. Ay, inayaban na pa'y nagiti kakabagyanda. Kasano da ito yun ngay lakay? Di nakman pagpanunutan. Tulungan nakmat ang agpanunot. Oho, basol mo. Apay nga min taging bitar ka. Nakatatuda pa'y. Ay na, mabain na kaon. Oh, kita man eh. Dahil ka anakam. Isulangan tiraramidan na ti agisupsupo ti yawid na. Aywan, aguray ka tayo nakanawaan. Kasan ang makayawid ak itilitsyon? Nagaduda mo't nga giinagaw. Mirasol, Tsak pa'y nangan ante, mabisina kaon. saan ka pa yanangan? Sigurado ka? Saan pa'y nga ron? Kano nagadun tinsupot mo nga yawid mo? Ay na, may sasupot lang nga igaduday di iyawid ko. Ado pa'y ti bisita asaan anangan. Ay nanti, dinakbagan iti kastata ni. Utang mo ti pinaghanda ni Junjun. Bakit? Nakaluto kan? Day tala ti pagalisto mo, ti agdamag iti makan. Ne, apay man na bakaungat ka. Awan ti may luto. Kita man day ti pagbagasan, naibusan. Na, awan na pulos ti bakas. Ken awan kwartak. Ante! Ne, Umayak man nagsinger! ne. Jay ka nakam. Umay na kan singirahin. Rumor ka, ibagam nga wanak. Na, unay kamatayin. Pagulbutan nakpailang may. Ingkanta na'y awan pagbayad ko. Ay, nyalaki hindi gastoy abiya kinaya. Ni ante, umay kong singiran. Ay, Anya ako Jakmot maawagan ti number na. Ay, kuha ka na ka, nadanapanan na. Teteksak ngam saan mo't nga reply. Ay, awan nga ro dito'y balay. Kaano as sumangpat? Ay, iyak ka mo Ni, apay kasta ni ante. Ibagayo nga aglinipat kami lang nga agkabagyan. Naskan abayaran na, di utang na. Mama, agbayad kami kanon di school. Bayad kayo la, bayad! 5 gasot lang mo di bayadan mi, mama. Awan kwartak, dumawat ka kinidadim. Kunana, sika kanon ti pagbayad. Ay na, siya klaminan.
Ada ka no kwarta na king ka, mama. Anya ka day taon. Ayan na aya. Ada ye likod, mama. Simon! Simon! Agsarita taman! Siya klamin na iti pagdawatan nyo iti kwarta. Adaya impadulin nyo kanya. Apay aya. Ako'y kalang di tayo. Ne, tanya ko mga itaramida. Siya, kaasiak ngagpampanunot no pangalak iti kwarta pagbayad iti utang ko. Ay, ket basol mo Nagkunang amin ka, ngagsaka na ka itinagado. Ay, sus, awanan ti gatang mo iti kanen tayo. Ay, ang problema ka talaga. Oh, anya ita, datayo tinakakaasi. Kalaban mo pa yan nakakabagya, magramanti ka na ka managutangam. Kung nagtumad ka ngamin, ha? Simple lang ti sagana ni Junjun, angam, ipilit mo matagpasikat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sika bagayam ti masabat ko, Luis. Ay, ni Tata Mata, day taka mananat ko na kuan. Luis, sa tinagan ko, sana Luis, anya lagi din anya. Anya, lawag. Un manlagay. Luis, ano Luis, Umayak kumay ka balayaw. Ay, nasabat ka ba? Iso nga'y baga ko, tigagara. Anya day tatata. Blow out gabi ni Darlene nga po. Ito no Miyerkules. Ay, umay kayo kuma. Tadamo ba sita sa ganami? Apo, dagitama ti kay kayat ko tata. Wat-wat ko naman. Wad, isuga umay ka? Umay ka nga umay, wad. Uwan, tata. Amoy umatan, tunggal adda pakiwat-watan, kat sana mabalin nga awanag. Masapol nga adda at tata. Always present ang Luisa. Basta may papanit ti wat-wat. Ay, day taman ti pakiwat-watan ko naman. Malagarod. Wisem to garod dagiti kakabalay mo, wad. Nagruna ni nanang mau. Tayo nakpay di tadaya. Inakawisan dagiti tatao dita. Aywan, tata. Ay, katuan atata, umay kami. Ay, hadyaman nak. Very good taldeng duyog. Awan masiguro ti papanami ti day tangal daw. Awan mo tata, iso ang makaumayak. Nasayat garod no kasta. E di mo liplipatan nga awisan dagiti kakabalay mo. Wan tata, awisik dananang kan tatang barang kayat damot ti umay. Ay word, awisan mi na. Ibagam tumutlan ka dagiti daduma kaaruba tayo. Tapno umay kayo amin. Dapat ba sita pagsasangwan tayo asaga na may? Wan tata, agyaman ak una iti panangawis yu kada kami. Wan mare, imay matla ang ijibalay mi. Kat, mapanta mare? Mapanta, wat dayjay. Mabalin kit di asaan. Ngam si kaman, amang ano ada papanam no Merkules. Ay, no. There's none. Awan mare, iso amapantagid di magiwat-wat. O sige, dagasin nak tungarod ijibalay mi mare. Un mare, masapsapat ta. Tapno tumulong tangagluto. Wan tumulong ka pa nga garamit iti pinunag. Anya lakit din. Oh, syempre, ako pa. Basta pinunag. Ay, siyang ti mga ramid ko naman.
Papanam ngay, Mare. Nagsapa ka, mat. Ha? Ay, ikwa, di ta balay da Karen. Dagasag tamapan kami man ijay balay da tatakarding. Ah? Apa, Ijay? Apay, sana kayo nga inawis. Kento ito ang aldaw, ti pa nag-blow out ni Darlene. Jay, apo ko na ngay. Hmm? Ah, aywan gayam anya. Itagayam nga aldaw day jay. Imay mat idi na minsan nga aldaw ija balay. Day taki din wat-wat. Ti mapantay day wunan. Oh, si kakit di mat mare. Saan madadagis da jay? Anya lagi din. Saan ba't kit diyang? Ala, kayo latan Mare. Ah? Saan ka nga rod nga umay? Saanan, Mare? Da kayo latan. Sanak nga interesado iti watwatan. Makagatang kan makaluto aklat tamat no kayat ko ti agsida. Nasabat ko itay nana. Nagsapa nga rod. Mapan na kano dagasan ni Karen ija balayda. Kasta ka day. Kat apay si ka. Saan ka mo't amapan? Oho, saan nana? Saan akas kadakwada at tila pakiwatwatan dalang ti birbirukan da? Anya? Iswa kitaan nyo ti bagbagida. Lumukluk magdan gapo iti kapapalanit da. Kas dalaki di drum gapo iti kinalumag da. Si kaki di mo bilin. Awan mo't dakas na. Anya nga awan? Isukit di ati nakababain. Lumukluk magapo iti watwat. Kas dala ipakpakaam mo nga awan makanda ni Joe nagbalay da. Iso amang namnama dalatan iti pakiwatwatan da. Anya? Iso dalang ti amok alumukluk magapo iti watwat. Ay una yun na ya. Anya laki din. Piman damat no awan makanday Joe nagtibabalay da. Apay, agawid kayo. Ay, tata, agawid kami. Tanalpas matan nga ininawan mi, dagiti pinggan na nausar. Babit lang. Tabagi suputak iti what you. Ha? Aywan man nga ro, tata. Nangan kami mutan, tata. Mala, bagi suputak. Tada isang petyaw, ti babalayaw. Para kadagiti sa adan ako umay. Ala, makaamo kayo, tata. Agyaman kami unay. Ne, itay bigat si kala ang tinasabat ko. Ngam ito, duha kayon, naggagapuan nyo ngay. Ha? Nagapo kami anak iwat-wat, mare. Apay nga saan ka nga imay? Ay na, sa anak nga agraraman iti watwat anya. Ha? What? Anya lakit din. Kitaan nyo man tabagbagi yung. Lumukluk kayo, gapo iti kawawatwat yo. Oh, anya ko mati nakababain nga iti dayjay. Oho, si kagit di man. Iti kaano man, saan na nakababain ti panakiwat-wat? Ha ha, no lakit di, kainyayabda. Ha? Husto ni Luisa, mare. Saan adakas? Lakit ti, nagayab jay nagpapaskan. Di made, jay mapmapan asaan mo't anaawis. Ang lakit din. Unay lakit din na Karen ken bakla. Ay, makapaulag na talaga. Kas dala na bisinan. Wat-wat sa lang tinagyan ti panunot da. Ha? Apay manen ba kay? Anya manen agapo at katawami da. Nasabat ko ida itay. Ada imot da wat-wat. Napandamanan na kiwat-wat Kay anya ko mati nakakatawa iti daytangay. Kasanumat nga men, lumukluk magdan gapo iti wat-wat. Ipadlaw dalaunay nga awan makanday Joe nagbalay da. Dayta ka man ako na akong bilin. Ibagam ti kasta, kit oray si kamay. Awan makan dito yung unag ti balay.
Sumangpata ka naggapoy di bangkag, sakpay lang tagluto. Anya, Imbis nga gasikaso ka dito yung nagtibalay, dahi tamo mapan makimarmarites ti mapan mo aramiday. Salbag kay day. anya. Kita aman day talangan. Kumut-kutong ka pa yan. Gaputa maliwliwayan pa yan ti mangan. Gapo di pan nakichismismis mo. Na. Madinsamad tanday tanga ibagbagan, tadya belen, nana. Ay, kat madi talaga O, nakalasan nga ugalin na. Anya lakit din. Lumuklok magkami gayam, Gapo, iti pan nakiwat-wat-wat mi. Isumat ti umay na ibagbaga di tawi. Ay, napo. Ay, nasaysaya atan lumukmag kami. Gapo iti wat-wat. Ngamtay kimutong. Gapo la ang tamakumikum unay nga agbambantay iti biyag dakin biyag. Nay, iso kumamot ti ibagak dayta. Ngam na ibagamutan. Ay, pudnoon ay iti imbagak sana ya. Kitaan nyo man da langan na. Ay, na. I cannot explain. Ay, no agangin iti nabigsa kas lama itayab. Kat papanan na ngay ngamin no saan ako mutong. Numapan makichismes, kat abutin na ti may saldaw. Uray saan amang mangan, basta adalaang ti makalap na at chismes ti daduma tattaw. Ay, nang runa nakababain da dyan nga aramid, nana. Nasaysaya at pa'y tiwat-wat abambantayan. Ngam tibiyag takin diya, ganyan lakit din. Ay, husto ka iti day tanga imbagam. Naimbag pa iti wat-wat asip siputan ngam ti biyag ti akin biyag. Naku na, nangarod ka no, alumukluk magta. Gapo, iti pan nakiwat-wat-wat ta. Ay nga man niya kuma, Anya ko mga minaya ti parikot na. Saan mo't adakas ti mapan makiwat-wat. Isukit di ati dakas. Tati biyag ti sabali a tao ti bambantayan na. Isukat ti ko na. Unay mo't ti ni Maribelin. Kasta mo't gahan ti bagbaga na iti liklikudan ta. May amo na, nasa ng pakiko. Basta siya, mabsugak no adagawis kanya kamapan magiwat-wat. Pinunay ko naman. Isumot. Kumparakan ko na amabisbisinan gapo iti saan napan panangan. Aywan gayam. Mapantantuman kit di manan ija ayan ni Kim Inton Sabado. Birthday na kanukat. Inawis na. Mapantamanan. Wat-wat manan ko naman. Nay, da kayo manan? Ha? Aywan mare. Mapan kami manan makiwat-wat. Intayo Ada ka di parikot mo iti pan nakiwat-wat mi? Awan matkit, nay. Ngam, kasla makadkadlawa nga mingkat. Huh? What are you talking about? Kasla day tamat la pakilanitan yun, ti bambantayan yun. Oh yes, katuan. Why? Do you have any problem about that? Ada problema? Lumag kayo pa yan, gapo iti wat-wat. Anya? Hoy! For your information, tapno ibagakan ka anya. Nasaysaya at parikit din ti lumukmag, gapo iti wat-wat. Ngam ti kumutong, gapo iti panangliway, iti panangan, gapo iti panagbambantay na iti biyagdakin biya, ganyan lagi din. Anya? Husto tinaibaga ni Luisa Mare. Nasaysaya at tilumukmag, gapo iti watwat, gapo tamakan ti bambantayan mi. Kumparakan ka. Biyag ti akin biyag ti bambantayam nga uray la iso ti pagkot-kot nga. Ew! Addan to lang taal daw yung. Nay, agong ungit ka si Mang Pait.
Asino man ang tikinaguram nita kalsada ya? Dagijay man do ako laang. Dakaren ken ni bakla. Bakla na alas ti rupa na. Apay manan na ya? Ibagbagadakit din ako mutkutungak kano. Gapo ta maliw-liwayak ti mangan. Gapo iti panang bambantay ko iti biyag ti aking biyag. Salbag daki day. Asino da kumangay amang ibaga kanya kiti kasjay. Awan nanday ti baen. Kit pudno mo ngamin. Iswa kas taunay apong tutmaw, gaputa na paiswang ka. Anya lagi din. Anya? Kayo umay. Kita man, naggapo ka man na niyayan ti kukumare, anapan na kichismays. Saan ka anamigat? Kinangal daw. Inal daw lata nakasta ti aramid mo. Sumardeng ka, no di mo kaya't asikat ipang ipapasak iti pungtot ko. Salbag ka. Anya? Ay na, imbes nga agsakit tinakam mo, iti imbagadakan ka. Panunutom kit di ana imbag. Ah, Agasam man nga minday tang aramid mo. Rumor ka iti balayo ang masapa. Saan ka pa'y anamigat? Mapan ka makichismays. Agmalmalom day jayan. Malipata mong timangan gapulaang iti kastang aramid mo. nana. Sa ita, dilawom da baklaken karen at agpawat-wat laang ti bambantayan da. Ken lumukluk magdaga po iti kapapalanit da. Ay nabilin ay nasaysaya at pa'y tiwat-wat asiputan. Tapno adda pa kairanudan. Ngam tibiyag ti tattao amapan mo banbantayan. Awan sir-sirbi na. Di ta kay manlangan. Awan pa'y nasaya at amay bagayo mo. Maday ta, agsakit tinakam mo, gaputa mapaysuan ka iti maibagbagakan ka. Anya laki, day. May samot day dya abakat mo na. Nagalas dagiti ibagbagana. Ni, taoray di bakit, iramraman mo bitay. Kasanumat nga men. Imbis nga isakit na ti tao ngam saan mo. Tila may bagbagana kit ding. Anya tila ibagbagana mo akong kunang. Hustaw dagiti imbagana king ka. Napaison ka lang, iswa kasta ka. Anya? No ti panag ko na, kit adda ti mangisakit king kaga po iti kasta nga ramid mo. Awan, bilain. Pulos, agbakbakit ka kasta. Agbambantay ka iti biyag ti akin biyag. Tapno langad na may marites mo, iti padpada mamarites. Aha! May isa ka mat. Awan pa'y sirsirbim nga asawa. Di dak pa'y ammo mo nga yung sakit. Di ta ka manlangan. Tinako di jayan damari Stella. Masapak amapan, tapno siyak ti umuna amang damag, no anya tinapasamak ken ni Bernadette ken iti lalaki na. Nay, bigbigat pa lang, saan ka pa nakamurmuray, rumor ka man ay. Adang arod dapat tagapapanak. Ay, una yan. Anyan laki din bilay. Saan ka pa nakainaw? Saan ka pa nakaluto? Iti pamigatan. Rumor ka man na mapan makichismays. Ay! Bigbigat! Sumardeng ka man! Hala, pumanaw ka man latan. Ingkan no sa dino ti papanam. Anya? Alam kay di amin na nakawas mo. Tayjay kan nga agnaig. Ay, nabnabsoga ka talaga, Mare. Oray siyak nga rod, Mari. Adoonay ti sagana da Maritina. Oh, nagaduti na kanta ijay, nga madupay ti impayawid da kadata. Anay ko! Anay ko! Ay na, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Oh my gosh! Nimot bilen ti adda ijay igid. Apay man. Asita ganta. Ne? Apa yan? Ada ka madito igid akas lapimpiman. Nagsakit nga ro ti tiyan ko. Anya? Amangan kit di mat no saan ka ngaming anang nangan, nagkapom aya.
Nagapo ak ijayan ni Bernadette. Napan ka man na nakichismis, Siguro, saan ka nang nanganan niya? Iso akas taunay, asakit ti tiyan mo. Ay, huwin nga rod, Mari. Ay, naapo. Dayta, ti maganab mo. Ala, umlatan da ito wat-wat ko. Kanamon. Tadda pamigsa mamapanmanan makichismis. Ha? Kitaan na kami. Wat-wat ti bambantayan mi. Iso apalaging malusog at busog. Ayam si ka, abiyag dakin biyag di maban mo babantayan, agsakit ka pa yan, gapo iti kinakutong mon. Anya lakit din, Di ta ka manlangan. Aday ta, sikan ti mabain ita kadakwada. Lakay. Kanayon mo ida, katawaan ken uyawin, awat-wat lang ti aday ti panunot da. Lumuklok magda, gapoy ti wat-wat. Ngam isuda mo, ti nakatulong king ka. Ay, huwin nga rod, lakay. Gapoy tinakaro, abisin ko itay. Naulawak, ijaigit ti kalsada. Impaglaangan ata, dadaadwa. Day ta, ti kitaan. Naimbagpay tanayra na naggapo da ijawat-watan. Isong adamakan nga imot da. Iso timpakanda kanya. Ita, sikan ti mababain kadakwada. Ay, unayin nga min day tang aramid mo. Pangasim man tagbalbalo kamutan, Belen. Huwin lakay. Promise, agbalbaliw ako na talaga. Kan manipod ita. Saan akong amapan makimarmaritis iti karuba. Nasaya, tanapanunot mo day ta. Day ta, ti kasayatan ngayon bagam. Anya laki din aya, Belen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.